جبو هالبجارتنا سرکماری و پارلمانتوی ترکیه تنی 24 روزانه جبو وی اتمسفره که زیده هم ل ناوا باکوری کردستان او هم جل ترکیه هیا بروج روزانه هم هو بدن ل باکوری کردستان باجاره که بگیرن دست او ل با وی باجاری گلو اتمسفره که بچه آوای هیا جماره پارلمانتران کینه هر وها پارتیا چپین کس پارلمانترین د وان باجاران دا دای دیار کردن کینه اموان به بینرین خواه هجاره پار ودکن ده ایرو امی بالی بچشن لسر باجاری جولمرکو که سیگوشه دنابرا باکور باشور و روشلاتی کردستان ده اف باجار به برخودانی آخواتی ناس کرن و هر تم ده دمین داویه ده ده هلبجارتنه ده به پرانیا دنگان هر تم نامزدین خواه شاندیه پارلمانتویا ترکیه ده دوه هلبجارتنه ده جاتی مرح کرن گلو رکورین کوسالین در بازبوی و جاری باجار جولمرگی بکار به رکوره که نو نشانی هر کسی بده جاره کدن بکار به هر سه نامزدین خواه بشینه پارلمانتوی و که پرسین سرکین کو دردی بن پیشه بله ایرو به باجار جولمرگی و نافچین و اتمسفر هلبجارتنا 2023 یا لوی باجاری هم دست به برنامه خواه دکن و برنامه ما دست بید کرد. بله بینرین هیجا مقاله باجار جولمرگی کرکو باجار جولمرگی یک باجارین لسنور بشندنین کردستان یکو دیکه سیگوشه هم باشور هم یا باکور و هم جی یا روشلات کردستانی یعنی تایبتمندیه که خواه بوی آوای هلی به تواهی دیروکا کردستان ده برخودانیا هرمی جیته کرن هشتی اکو اف باجار جنیز و جالیه گلی کرد و جالیه گلندن و جی وره ناس کرن جبروی که ایرو خواست ام ده هلبجارتنا 2023 ده که اتمسفره هلبجارتنا لوی باجاری هم ببن روشکه بچه آوای هیا جبوی که ام دست که نفوسا لباجار جولمرگی بو بینرین هجاره پار و بگین کو لباجار جولمرگی نفوسا که بقاسی 275,333 کس لحنا و دوی چارچوبه ده لهوی ناوندا باجار افوینه که هنهار سر اکرانان دبینن نقشه باجار جولمرگ و نافچه و گندن وینه که باجار جولمرگ بخواه لوی بشیدی که لعالیه کدن لنافچه جوری هیا هر وها شمزینان هیا و اویا بچوک یا کند بینن جی نافچه چلیه لباجار جولمرگ یک جنافچه هری مزن نافچه جوری که با قاسی 117,000 زیده تر خودی نشتجهن ویا لعالیه کردن جی نافچه هری بچوک یا لباجار جولمرگ جی نافچه چلیه او جی در دوره 14,333 کس لدمینن اف با آوای که گشتی نفوسا لباجار جولمرگی جوی باجار جولمرگی سی پارلمانتر تین درخواستن او جی ده انجام دنگدانا بقاسی 185,155 کسان ده و در بکوه و اف کسین که دچن لسر صندوقان و جاره کدن بکار بن وینا خواه یا ده هلبجارتن ده دیار بکن و پارلمانترین خوشی جبو مجلس انقره بدن شاندن دوی چارچوبه ده بریان ها جمعانی بوزمان کو پارتیا دموکراتیک آگران هدپی و جاره ده بن لوگویا پارتیا چپین کس ده در بازی هلبجارتنه ده ده نوا پارتیا چپین کس ده جش بو باجار جولمرگ سی نامزتین جوان هاتنه دست نشان کرن اونگاه میشه تمنی وان جوانن او دینامیکن او جی یک جوان وزیر جوشکن پارلاکا هر وها öznur بارتن و نامزتی سیامین جی onur düşünmeze ku ve ke sinamzetin juanyen isal jibo bajarê Colemêrgê di helbijartina 2023 de ketine pêşbaziyê û Colemêrg jî bi van namzetên xwe wê hewl bidin ku di helbijartinê de nûnerên xwe ji bo meclisê bişînin. Belê em derbasî aliyê din bibin bînerên hêja ev namzetên Partiya Çepên Keskin di bajarê Colemêrgê bûn lê beriya kom derbazî li gel mêvanê xwe yên ku yek ji van namzedan bibin em dixwazin ka bi bîr bînin sala 2018 di helbijartinên parlamento û serokkomariyê de rêjeyeke bi çi awayî hatibo bi destxistin di sala 2018 de helbijartinên ku pêk hatin hem yên parlamento û hem jî yên meclisê de Partiya Demokratîk a Gelan HDP wê demê ketibû helbijartinê ji sadî heftê zêdetir dengên li nava bajarê Colemêrgê bi dest xistibûn û di encama van dengan de jî karîbûn du parlamenterên xwe bişînin meclisa Tirkiye li pey wê jî Partiya AKP tê ku bi zextan an guhem bijîn bi çêkirina atmosfereke şer û alûziyê ya li nava
باجار جولمرگ کاریبو جسدی 20 دنگان به دست بخه و هر وها به وی کرجی کاریبو پارلمانتری که جولمرگ بدره پارتیا رئیس سیامی ده پارتیا نجات پرست یا مهپی هبوکو جسدی 3 و هر وها پارتیا کمر یا گل جه پیشی بشه جسدی بیتری 3 دنگ قزنج کربون و به وی آویجیم ایدی نامزدین خو هنی دنگن کو بل ستاندبون گند نوا باجری جولمرگی به وی آویبون بله عالیه کدن بینرین هجام ده هلبجارتنا 2023 ده یاکوتی مرکترن باجری جولمرگی یاکو به نامزد و به دنگین خو هرتم دنوا باجرین ترکیه ده باجری هری زده ده دیارکرنا وینا خود بیشچاوه بربچاوه و تی خویاکرنه گلوی وی جاری انجام که بچه آوی بخاره بینه و پیامه که بچه آوی جبو رژیم فاشیست یا AKP و MHP وردان جی پشتی وینا بری و نقاشین لگل میوانی خواه امی وی که پرز بکن و بو بینرین هجاره جی پارو بکن. بله بینرین هجام نامزدین پارتیا چپین کسکن باجار جولمرگی بو بینرین هجاره دان ناس کرن سه نامزدین سرکه ین باجار جولمرگی جبو دربازی مجلس ورنکنی جالی پارتیا چپین کسک و هاتیه دیار کرن مگوت هر سه نامزد جوانن به هزار جوان و دینامیکی دخوازن ایدی اتمسفرا لنوا باجار جولمرگی جی هین زده تر خورتر بکن میوانی می ایرو یه جنامزدین پارتیا چپین کسکن لباجار جولمرگی بریس اونور دشونمزه ام دویجین جبو بجداربون او میوانتیا و یا برنامه ما هلبجارتون 2023 دست پیک سپاسیا و دیکن اونور و اس تماش ازی سپاسیم بله اونور همه از دخوازم جویه که دست پی بکم تو کسایت که پاریزری کسی که روشنبیری ده استا نوا باجار جولمرگی و نافچین ویده جیتی ناس کرن از همه ویه که بجم جه پاراستنا کسی که اونور در بازبونا پاراستنا باجاره که پاراستنا ولاته که گلو نزحمت جبوته اف بریار انتم باش از سری دا جه همه حوالان مشاورم تذکر اصلا جبرک وقتی جگوت از پاریزری بکارتینم جه پاریزری از درباسی واته یک جی یا پارلمانتوی دبم جوی چنده دا تمثیل کرنا گل جولمرگی من قاد دوزه دا دکر لیبل ام هستیم پارلمانتوی دا جی بکن وکی کن زنان جولمرگ جهه هری کو عالی دولتی دا حتی دست سرکرین و هر جهان دا تجدید که مزن حتی ایداناندنه جبر به چنده پسیکری که عالی دولت و دوزگری پر زیدنه دوزه گلک جران سوشتار نوین جزا کرن که پولیتیک گلک قریج لسر جلمرگ تایبت جلی و خطا شمزینات مشاندن ام دخوازن جوان تشتان هولی راکن که پارلمانتوی دنگه که بدن جهانی جوی چنده ام بون نامزد و داخوازمه پارلمانتریه بله اونور هست جویه که جهما جتا پرز بکم هون هر سی اندام جی انگام جی هر سی نامزدین پارتیا چپین کلشی نامزدین جوانن دماغ هون به هزا خویا دینامیکا جوانتی در دکون نوا خلق جولمرگی گلو هون راستی علاقه که بچاویتین یعنی سری دا وکی هونجی تماشات کن جولمرگی وکرنا ارتباط برایت seçimi و سردان اسناف آنجی دبه وک میتینگه که وک دوشه جولمرگی ده سردان اک پیکانی وک میتینگه که در باس بو لیبل ام جوانن ام هر سی جوان جی هنک خودی کلیجانن هنک مورال و موتیواسیون ما زیده اما گاوا ام چن نگل دا او سیک نوان و او درشمه آوان هش کلیجانک پر زیده ددمه جبرکو ام کلیجانتی زیده بونا کلیجانتی ام گل دا سیک نوان و برخودانی گل جولمرگی ما پر مورال و موتیویت که ام جوی عالی گل کیف باشن کو ام جی خدمتکار گل جولمرگی ببین بله اونور العالیه که تنجی مثلا ام دبیجین یا زور و زحمتین هل بشارتنی تقص هنه و که تنجی دمین در بازبوی ده لجولمرگ و که
یک جهم باجرین باکوری کردستانی و لناو ترکیه جی با اوه که گشتی یکم باجر بکو دا استا رژه که پر بلند نونرتین خود دیار دکرن آنگاه میشین ده دیار کردن نونرین خود نشانه که پر زیده دا خویا کرن دوی هل بجارتنی ده گلو و جولمیر که رکوره که نو نشا هم گلی باکوری کردستانی و ترکیه بکه یا نه گلو هن لبند داره کوره که نونه Yani em benda rekoreke mezanın jiberku beri un jizanın geveri her tim rekor dişkant lebeli bir gave ez bavarım navşe jilemir ki u jilemir bixuji hemû tu gelek bikevne bu peş ve buna ve seçimi herkesek de gelek bikeve kareki jiberku rekor hum bejin ez ve gave ji hindiku me برای خدایی ده از جلمرگ دبینم از باورم جلمرگ بخوت رکورکن نو تازه بکه جبر به چنده ام گلک مورال و گلک کلیجان اونور نهاد دما هل بجارتنین در بازبوی دجی یک نشانه کوهری زیده دیمنین کوهری زیده بالدکشاندن برنا نامزدان یا سر صندوق نگو نامزد یا کسی کو دنگ خود دن یا جبو صندوق بو حتی گلک دیمنین کو اجبر کو باجری جولمر گجی خودی گوندان کو بقاسی 126 گوندین خو هنه جبو اف گوندی در بازی جه بکارانینا دنگام بمن گلو دوی چارچوبه ده خباته که و حیا خباتا ریخستنامه بله هالبجارتنا پیش تاجه هبون لیبلی بلکی گلک ام نبن برسوج بو وی هولی دا اما البت ایرو هیز اکمه یکی وقتی حقوق ناسیه لجی هیر لجلمه یکی و کنسانن حقوق ناسی جبو آزادیه جی شاخا جلمه یکی و بو افسال جگل باروی جی چند جوین هاتن گردن هر دو شاخ تگلک از باورم خباته که باش بجیبینین او کسین کو ندهاتن سر صندوق آنجی ام مال به مال مریو به مریو دستوان دیگرن او وانگازی و سر صندوق آتین جبر که درفت چنبن بین سر صندوق آنجی ریخستن جوان را هر آوایی تی وسایتان ببجی گندان جی باجریان جی کی تریبه ام دخازن تک دنگ ekmeci valane ve herkes bir sandıkan ve herkes duruşma yaxu hilbijartina çardı gulan edaji ya mesajı ki peyam ki bede hamle cihani. بله شخوا ما گوت یک ج باجرین هری سرکین کو هری زده هم دیمنین برخدانیا وی ام گام بجین د دیار کردن نامزدین خود له در دوران نامزدین خو کومبون اول سر صندوقان بر خدانی یک ج باجری جوله مرگه د وی هل بجارتنه دجی تقص بندوریه که پر زده جوله مرگه له همبری جوله مرگه هيا ل د عالیه کدن دجه از خوازم وی هنه کی بینم سر زمان اونور نها ما قلت هالبجارتن نزيك دبا ايدي هر روجا درباز دبا اتموسفيرا هالبجارتن هين زيدتر لنافا فان باجار لنافا نافچه و لنافا گوندان خود دا خویا کرن جخوا روجانا سرلدانين و هر وهاب كومبونين وين بيجرن را جالي چپمنيه وتينا داين و سرکرانين من رون هيتي بجيتنا خویا کرن و تينا داين لتشتكو از خوازم وي بيجم د عالي پاراستنا صندوقان دا اونورنها جبركو یک جمترسين هري سركي اوكو فاشیزمک انگور رژیمک آکپی مهپی یا بدکو دولاب و بدزیت ناس کرن وکی هالبجاردن در باز بوی خباته کی وی تایبت و جاریش بو پاراستنا صندوقان جبو خودی در کتنا لدنگین جول مرگیان هیا یا نه انگو گر هبجی دچاستی دیه لجلمرگی پاراستنا صندوقان هر وکا من بری نهاج باس ikir ج قادا بارویا جلمرگی gelek گرینگ برای خود داد هلبجارتنی جبر کو آلیکاریه که پر زده هلبجارتنی درباس بوی داشی باروی دابون اما هلبجارتنی جی لبنده باروی نکو او تجربه این سالانه هلبجارتنی داویدا درباس بونه و هلبجارتنی جی جمعه پیشکش بکه و خودی درکتن صندوق هم قادا اوهده هم جی باروی جلمرگی و هندک جواکن سیویلان جی بین آلیکاریه از باورم کو ته یعنی تو پسکریک آلیه صندوقان دا نای هوله
جبر کو oy ve ötesi jî li cilemergê vê gavê xebatan dike ji bu ser sandıkan bu inandina sandıkan ya navçeyan ji ber ku insanın sandık gava gundan qediyan evan pey derpey tînin navçeyan ji ber askerî destê danese cilemergê hilbijartinê pêşiyê de ev tiştkirin ji ber ku hindek bir helikopteran xastin bînin navçeyê hindek jî pê vesayîtê askerî ez bawerim vê hilbijartinê de em ê hêzeke pitir bidin ser vê hindê ku askeriye çi sandıkan neyne sandık bi milê görevliye sandıkan ev ser sandıkan xebatken bi milê wan ve sivîl organizasyonek sivîl bên navçeyê gava ku organizasyona sivîl ev kar çapîna ez bawerim ku ev de ku dolabên AKP li ser sandıkan dimeşîne û ev hesabên bixwe ke ev hesabên qirêj yê ku rayên gelê me yê temiz û pak qirêjiyê lê bide ev de ku dolap neyên naderkevin holê em ê pêşiya wan de ku dolaban ji hemû civakên sivîl de bi hev re xebat bikin û em ê wan de ku dolabê wan jî ji gel sandık wan bişkînin. Belê Onur ez dixwazim balêhinekî bikişinim li ser wî yekî niha hilbijartina 2018 herî min tê bala me hemyan û hûn jî bixwe şahidiyê wî yekê bûn ku hem li bajarên taybet li bajarê Colemêrg û bajarê Şirnex û Mêrdîn çend navçeyên wan bûn di çi atmosferê de pêk hatin û bi taybetî bi hêjmareke zêde ya polîsan ya leşkeran anîna nava bajaran û çêkirina metirsiyekê lê dîsa jî dengê gel da diyarkirin ku çi qasî xwedî li vîna xwe derdikevin çi qasî li derdora namzetên xwe kom dibin gelo di vê hilbijartinê de anguan bijin heta roja îro xebatên ku hûn didin meşandin hûn tiştekê ji vê yekê cudatir anguan bijin hûn xwedîbûneka gel ya li namzetan ji berê hûn zêdetir dibînin yan kêmtir e? Yani tecrübeyên salan da wextê me lê nêriya ew hilbijartina ne wek hilbijartinê ji xwedî derketina gel jî pir coş e ji ber ku gel ez bawerim gel dengê xwe li sanduqan da gava sanduq hatin girtin û ev deng neyên dizîn gel tê duruşmeya xwe ya salan e dayî ev berxwedana xwe ya salan e dayî di nîşa rejîma faşist bloka faşista AKP û MHP bide ev ji tê bibe nîşan bû hemû gelên Kurdistanê û hemû tevahiya Tirkiye Colemêrg wek hûn jî zanin li hem sinûra başûr hem jî sinûra Rojhilat da dimîne û gelek piranî giranetiya wan jî dikeve car car dikeve ser qada gel lêbelê hedefeke armanceke partiya çapên kesî ew e ku tifaqîya nava gel da xort bike heger gelê Colemêrgê tifaq be gelê Colemêrgê tê navnîşantiyeke herî mezin li nîşanê cîhanî bide. Onur ji xwe em di meha Remezanê de bûn îro roja dawiya meha Remezanê jî xebatên we jî di vê çarçovê de heta astekê ev hilbijartin hinekî bandor lê dikir ji ber ku di meha Remezanê de pêk anîna van xebatan hinekî di aliyê jiyanî de zehmetî bi xwe re davakirin piştî em bêjin Remezan êdî bi dawî dibe cejin tê û cejin jî bi dawî dibe xebatên wê herî zêde di çiyan çarçoveyan de dewam bikin û weke dawiyê jî Onur bi vê yekê vegerî de ji ber ku dema me jî êdî ber bi dawiyê ve diçe bangewaziya we ya dawiya ji bo xelkê Colemêrgê. Belê vek ve ji gotî roja dawiyê ya Remezanê ye ji ber ku Remezan ama pir kelecan derbas bû gelê me pir xwedî derkevtinek mezin navnîşan da ez spasiyê ji bo gel dikim sibê jî eyda me ye cejna me ye ez li cejnê jî hemû çar parçeyê Kurdistanê û hemû cîhanê pîroz dikim ji vek ve ji got tê xebat biçim bû holeytî ji ber ku Remezanê pêş fitarê û pişt fitarê xebat dahatin meşandin êdî xebat ji gor vê hindê neyên meşandin ez bawerim programên me û pîvanên me tê pir xorttir bin em ê di gelekî nav gelê xwe de bibin banga min gelê Colemêrgê ev hinde ev kesên ku 2016 heta nehe bi civata sivîl da hemû çalakî asten kirin
و زومên me gelê me dest danan ser û civanên me teşvîqi fuhuş û uyuşturuciyê kirine bila gelê Cilemêrgê duruşmeya xwe ya salan e bide nîşandan û van sandiqan da gel sandiqan hilveşîne ji ber ku hûn jî zanin tecrîteke giran li ser hevs û zindanan li ser serokêcalan û li ser hevalên me yên diyê pêrayiyê Cilemêrgê temsîliyeta wan heye parlamentoyê da li ser van heye û rêya şikandina tecrîtê şikandina sandiqan da tê vangewaziya me ev e ku gelê Cilemêrgê sandiqa hilveşîne û derê hevs û zindanan bivek. Belê onuru düşünmez yek ji namzetên Partiya Çepên Keskên li bajarê Cilemêrgê bûn hûn bûn mêvanê bernameya hilbijartin 2023 û em dibêjin ji bo bejdarbûna we jî gelek spas onur. Ez spasiyim dem baş cejna pîroz be. Berê bînerên hêja îro bi Cilemêrgê me hew da atmosfera hilbijartinê ya 2023 ya hem li nava bajarê Cilemêrgê û hem ji bawekê giştî bi rêya yek ji namzetên Partiya Çepên Kesk bi bînerên hêja par ve bikin em li vir digêjin dawiya bernameya xwe ya hilbijartin 2023 û heta sibe bi namzetên nû û bi bajarekî nû em werin pêşiya we bimînin di nava xêrê xweşê de her şad û bextewar.